umva neza aka kantu, ati Uburayi ntibushobora guteza imbere Afurika kurusha Abanyafurika ubwabo. Arongera ati turi mu rugamba rwo kwibohoza burundu, si uguhindura abayobozi gusa. Irindi naryo ati ntidushobora gukomeza gusaba ubufasha buhoraho, tugomba kwihaza. There are many things to do. There are challenges awaiting you. Don't focus on your age. Hari ibintu byinshi byo gukora, hari imbogamizi nyinshi kandi zidutegereje. Ntukite ku myaka yawe, ntukarebe gusa ku ntego zawe zishobora kuba zitari hejuru nk'uko ubyifuza, ahubwo ugomba guharanira kugera kure cyane. Uyu mwite Kapiteni Ibrahim Traoré, umugabo muto cyane mu myaka, w'imfura mu bikorwa, uvuga ibitinywa kuvugwa na benshi, umugabo ushize amanga mu kuvuga atarya indimi, umugabo wakunze gukubitira ahareba inzego ibihugu by'Uburayi, avuga ko Afurika atari agafu k'imvugo arimo, binyuze mu gusobanura ko Afurika igomba kwiyubakira ejo hazaza hayo hadashingiwe na gato ku mahanga. Anagaragaza ko impinduka zimbitse ari zirimo kwigenga mu by'ubukungu n'umutekano muri Afurika hose. Igikundiro, ubuhanga, kwiyubaha, kuvugisha ukuri, niyo magambo ane wasobanuramo Kapiteni Ibrahim Traoré. Dore ko igikundiro cye giheshwa n'ubuhanga bwe, kuvugisha ukuri no kwiyubaha. Ibyo bijyana na bimwe mu bibazo bidasanzwe umubare munini wa Afurika wahoze ufite, byarimo ubucakara, uburetwa ndetse no gutotezwa. Gusa uyu mugabo mubona yaje nk'igisubizo mu guca no guha agasupa abazungu. Uretse kuba Traoré akomerwa amashyi n'Abanyafurika, wari uzi ko Burkina Faso ayoboye ari kwiganisha ku kuba paradizo yo mu isi. Muri aka kanya mu nyemerere tumenye tujyane, tumenye byinshi kuri iki gihugu cye, tumenye aho cyavuye n'aho kigeze. Turinjira mu buzima bwa Kapiteni Ibrahim Traoré, tumenye byinshi ku buzima bwe, aho yize, uko yabayeho, uko yakuze ndetse n'ibyo yakoraga. Tumenye byinshi kuri we. Kora subscribe kuri uyu muyoboro, ujye umwe mu ba mbere mu bazajya babona ibiganiro byacu. Ikaze mu mpinduramatwara idasanzwe muri Afurika, muri Burkina Faso kwa Kapiteni Ibrahim Traoré. Ikaze mwese. Kapiteni Ibrahim Traoré ni umusirikare akaba n'umunyapolitiki ukomeye cyane, akaba umugabo ufite amateka yihariye kuva mu ivuka rye ukagera aho yafatiye ubutegetsi muri Burkina Faso binyuze mu nzira za coup d'etat. Kapiteni Ibrahim Traoré yavukiye mu gace ka Kira ko muri komini ya Bondiko mu burengerazuba bwa Burkina Faso. Avuka ari ku ya 14 Werurwe mu 1988. Yize amashuri abanza iwabo, akomereza yisumbuye mu ishuri ryitwa Kativire riri i Bobi Waraso, aho yamenyekanye nk'umunyeshuri yicisha bugufi kandi w'umuhanga. Muri 2006 yinjiye muri kaminuza ya Ouagadougou, aho yize geography, ubumenyi bw'ubutaka, aza kurangiza 2009 afite amanota meza. Muri iyo kaminuza yari umunyamuryango w'ishyirahamwe ry'abanyeshuri b'Abayisilamu ndetse n'iryitwa Association Nationale des Étudiants du Burkina, rifite imyumvire ya gikomuniste. Yamenyekanye nk'umuntu uvugira abandi banyeshuri mu bibazo byabo. Muri 2009 nyuma yo kurangiza kaminuza, Kapiteni Ibrahim Traoré yinjiye mu gisirikare cya Burkina Faso. Yatangiye kwigaragaza nk'umusirikare w'intangarugero, ahabwa amahugurwa yihariye mu bijyanye n'ubwirinzi bw'indege muri Maroc. Muri 2014 yazamuwe mu ntera agirwa Liyetona. Muri 2018 yoherejwe mu butumwa bw'amahoro bwa Loni MINUSMA mu majyaruguru ya Mali, aho yagaragaje ubutwari mu mirwano n'imitwe y'iterabwoba. Muri 2019 yinjiye mu mutwe udasanzwe wa gisirikare witwa Cobra, ugizwe n'abasirikare barwanya iterabwoba. Mu ntangiriro za 2022 Kapiteni Ibrahim Traoré yari mu basirikari bashyigikiye irukwa rya Perezida Roch Marc Kabore, hashyirwaho Liyetona Colonel Paul Henri Sandaogo Damibo nyuma y'amezi make kubera kutishimira uburyo Damibo yananiwe guhangana n'imitwe y'iterabwoba. Traoré n'abandi basirikari bamuheretse ku ya 30 Nzeri 2022, maze Kapiteni Ibrahim Traoré afata ubutegetsi gutyo. Kuri 6 Ukwakira 2022 Traoré yatangajwe nk'umuyobozi w'inzibacyuho wa Burkina Faso. Yashyize imbere kurwanya iterabwoba, yongera ubufatanye n'ibihugu nka Turukiya ndetse n'Uburusiya mu rwego rw'umutekano. Muri 2024 ubutegetsi bwe bwongerewe igihe cy'imyaka 5 bitewe n'ibibazo by'umutekano byari bikomeje kwibasira iki gihugu. Kapiteni Ibrahim Traoré kuva yafata ubutegetsi bwa Burkina Faso yabaye ijwi rikomeye rya Afurika. Niyo mpamvu arinzwe n'umutekano udasanzwe ndetse no ku mpamvu zindi zirimo imiterere y'ubutegetsi yafashe, ibibazo by'umutekano igihugu gihanganye nabyo ndetse n'imitwe y'iterabwoba igenda ivuka umunsi ku wundi. Muri make nta kindi tugambiriye kubabwira uretse ibiranga umutekano udasanzwe wa Kapiteni Ibrahim Traoré, umuperezida udasanzwe kandi wihariye, dore ko arinzwe n'ingabo zidasanzwe ndetse n'umutwe wa Cobra,
aho yanahoze ari umuyobozi w'uyu mutwe. Abasirikare be ni abahanga cyane mu guhangana n'ibitero bidasanzwe, bafite imyitozo nk'ingabo zidasanzwe zo ku rwego mpuzamahanga. Mu rwego rwo kwigobotora igitugu cy'Ubufaransa, Kapiteni Ibrahim Traoré yirinda gukoresha ibigo cyangwa abasirikare b'Abafaransa mu mutekano we, dore ko yabirukanye kera cyane. Yibanda ku ngabo z'imbere mu gihugu no ku bufatanye n'ibihugu nk'Uburusiya na Turukiya. Binavugwa ko bimuha ibikoresho n'impuguke mu by'umutekano. Kapiteni Ibrahim Traoré akunze kugaragara yitwaje imodoka z'intambara, rimwe na rimwe zitwara Brendies zifite ubushobozi bwo kurwanya ibitero bya grenade, amasasu menshi cyangwa ibisasu byo mu muhanda. Ababa hafi baba baragenzuwe cyane, kandi nta muntu upfa kumugeraho atabanje gucishwa mu rwego rukomeye rw'ubwirinzi. Abamurinda baba bafite ibikoresho nka sikana, ibikoresho byo gutahura intwaro n'ibisasu, ndetse no gufata amashusho yihariye nka za kamera. Amakuru na gahunda zerekeranye n'ahantu agomba kujya ntibitangazwa cyangwa ngo bivugwe mu itangazamakuru. Hari igihe asura abasirikare ku rugamba mu buryo butunguranye, cyangwa mu baturage nabwo mu buryo butunguranye, kugira ngo hatagira abamubangamira cyangwa bategura ibikorwa by'ubugizi bwa nabi ku mutekano we. Ubutegetsi bwa Perezida Kapiteni Ibrahim Traoré bwatangiriye ku gipimo cyo hejuru gishimishije kuva aho yaboneye ubutegetsi ku itariki 30 Nzeri 2022. Ubundi Burkina Faso yari igizwe na 40% y'ubutaka bwagengwaga n'imitwe yitwaje intwaro, ndetse n'imijyi myinshi y'icyaro ntabwo yagenzurwaga na leta. Nyuma y'uko Kapiteni Ibrahim Traoré afashe ubutegetsi, yafashe iya mbere mu gutsensura iyo mitwe yitwaje intwaro, ndetse no kugarura uduce twinshi twari twarigaruwe n'abarwanyi, dore ko mu mwaka 2025 leta yatangiye kugenzura 70 by'igihugu cyose, dore ko ibice bikomeye nka Sahara, Nord na East byongeye kubonerwa igisirikare no kugenzurirwa abaturage, kandi hubatswe ibirindiro birenga 50 by'ingabo mu turere twari twaracitse. Hanabaye impinduka aho 30% by'ubutaka bwagaruwe mu maboko ya leta. Mu majyaruguru ya Burkina Faso, cyane cyane mu gace ka Sahara, hakamwe mu duce abaturage bamaze imyaka myinshi mu bibazo by'umutekano muke bitewe n'imitwe yitwaje intwaro. Ku butegetsi bwa Kapiteni Ibrahim Traoré hashyizweho ingamba zikomeye zo kurinda abaturage. Hashyizweho umutwe wa VDP ugizwe n'abaturage batojwe ufasha igisirikare. Aha kandi ingabo za leta zongeye mu duce twari twugarijwe cyane. Ikoranabuhanga ryatangiye gukoreshwa mu gucunga umutekano. Drone zifasha kumenya aho umwanzi ari, imihanda n'imijyi birinzwe kugira ngo abaturage babashe kugenda batekanye. Hashyizweho inkambi ku mpunzi z'imbere mu gihugu. Umutekano wakajijwe no ku mipaka ihana imbibi n'ibihugu bya Mali na Niger. Kugeza kuri ubu Burkina Faso ifite Volunteers for Defense of Homeland VDP, cyangwa se abakorerabushake mu kurengera igihugu barenga 90,000, aho mbere Traoré atarafata ubutegetsi basagaga 15,000. Aha kandi abarwanyi basanzwe bo mu baturage bahawe imyitozo, ibikoresho n'imishahara ishimishije. Igihugu cya Burkina Faso cyongeye ubudahangarwa binyuze mu kugura drone z'intambara zihambaye kandi zidasanzwe, zirimo MK9 Repeater y'Amerika, Winglong 2 yo mu Bushinwa, Chaehong nayo yo mu Bushinwa, ndetse na Bayraktar TB2 yo muri Turukiya, ndetse hanaguzwe n'imodoka zirwanira ku rugamba zigera kuri 200, ndetse n'indege ntoya za gisirikare zongeye mu rugamba. Ibi byatumye haba impinduka zikomeye cyane, aho 500% byabaye kwiyongera kw'abarinda umutekano, naho 100% biba kwiyongera kw'ibikoresho bya gisirikare. Uruhare rukomeye rwa Kapiteni Ibrahim Traoré rwagaragariye mu iyubako ry'ibikorwa remezo bikomeye kandi bifatika. Ibyerekeranye n'imihanda, nuko imihanda yubatswe cyangwa yasubuwemo irenga kilometero 600, yubatswe mu gihe cy'amezi 18 kuva Kapiteni Ibrahim Traoré yafata ubuyobozi. Muri iyi mihanda harimo imihanda ya Tenkodogo, Fada n'indi ya Kainadori. Tuvuze no ku mashanyarazi n'amazi meza, nuko ibice bifite amashanyarazi byiyongeraho 30%. Ikindi hatanzwe imashini 500 z'amazi, cyane cyane mu byaro. Aha hari hagati ya 2023 na 2024, 30% by'ibyaro bifite amashanyarazi, ndetse na 30% by'abaturage byongeye amazi meza. Ku buyobozi bwa Kapiteni Ibrahim Traoré hashyizwe imbaraga mu kuzamura ubukungu, cyane cyane mu nganda n'amasoko. Mu rwego rw'inganda hatangijwe inganda zirenga 10 zibanda cyane mu gutunganya zahabu, ipamba n'ibiribwa. Intego yari yo kongera agaciro ku bikorerwa mu gihugu no kugabanya ibyinjizwa biturutse hanze. Mu rwego rw'amasoko
hubatswe amasoko arenga 20 hirya no hino mu gihugu. Yafashije mu guteza imbere ubucuruzi bw'imbere mu gihugu, atanga akazi ku bantu ibihumbi byinshi. Mu mibare rusange, ibikorwa by'iterambere byahaye akazi abantu barenga ibihumbi 10. Ubucuruzi bw'imbere mu gihugu bwariyongereye kandi bwatumye igihugu gitera imbere mu buryo bufatika kandi bugaragara. Tuvuze ku bukungu n'imari bya Burkina Faso, dore ku izamuka rya GDP cyangwa se umusaruro mbumbe y'iki gihugu cya Burkina Faso. Turahera mu mwaka 2022, umusaruro mbumbe y'iki gihugu wiyongereho 2.5%. 2023 wiyongeraho 3.6%. 2024 wiyongeraho 4.5%. 2025 naho wiyongeraho 5.7%. Naho ku mutungo kamere nka zahabu, leta yakuyeho amasoko mpuzamahanga anyunyuza inyungu zayo. Ibi byahise bituma ibyinjira mu gihugu bivuye mu mutungo kamere byiyongera cyane, aho byiyongeraho 35%. Ibi byateye impinduka zikomeye, aho 45 byatumye habaho izamuka rya GDP mu gihugu mu gihe cy'imyaka 2, naho 35 aba inyungu ziturutse ku mutungo kamere. Mureke tunarebe icyizere cy'abaturage muri Burkina Faso. Turahera mbere ya 2022, aho icyizere cy'abaturage kuri guverinoma cyari hejuru ya 40% mu mwaka 2025. Ijanisha ry'abashyigikiye Traoré ryari hagati ya 75% na 80%. Iyi mibare yaturutse ku mbuga nkoranyambaga, amaradiyo yo mu karere n'ubushakashatsi bwigenga. Aha kandi bigaragara ko Traoré yafashe icyemezo cyo kutiyamamaza mu mwaka 2024, akora ibikorwa pana magambo, arushaho gukundwa nk'umuyobozi w'intwari, aho 75% bamubonamo intwari ya demokarasi n'ubwigenge bwa Afurika. Tuvuze diplomasi, ubwigenge mu buzima bwa Burkina Faso ya Ibrahim Traoré, ikintu cy'ingenzi kandi kidasanzwe yakoze cyahahamuye amahanga cyari uko yakuyeho ingabo z'Abafaransa n'ibigo mpuzamahanga bikomeye byacuruzaga ibikoresho ku nyungu z'amahanga. Aha Traoré kandi yashyize imbere Pan-Africanism, ubwigenge bwa Afurika buhamye. Kapiteni Ibrahim Traoré yabaye perezida wa Burkina Faso kuva muri Nzeri 2022. Yamenyekanye cyane kubera ibikorwa byihariye n'imiyoborere yidasanzwe, cyane cyane guharanira kwigenga no kurwanya iterabwoba. Mbere yuko dusoza, kugira ngo wumve ubudahangarwa bwa Kapiteni Ibrahim Traoré, reka mbabwire ibintu 3 bidasanzwe isi itazibagirirwa kuri uyu mugabo. Ni Kapiteni Ibrahim Traoré. Kwisonga turasanga igikorwa yakoze cyo kwigobotora igisirikare cy'amahanga no kwigira kwa Burkina Faso, dore ko Ibrahim Traoré yakoze ibidasanzwe igihe yirukanye ingabo z'Abafaransa zahoze zikorera muri Burkina Faso mu izina ry'ubufatanye mu kurwanya iterabwoba. Yashimangiye ko igihugu cye kigomba kwihaza mu bijyanye n'umutekano, ibintu byafashwe nk'intambwe ikomeye mu kwigenga kwa Afurika. Kikaba ikintu cyateye benshi kwibaza kuri uyu mwanzuro wafashwe kandi ukakaye, ukaba umwanzuro watanze ubutsinzi buhambaye, bikagaragaza imbaraga zidasanzwe za Kapiteni Ibrahim Traoré. Ikintu cya kabiri yakoze cyatumye isi yikanga, ni imbaraga yakoresheje mu kugarura icyizere mu baturage binyuze mu buyobozi busobanutse, dore ko yabaye icyitegererezo cy'umuyobozi ugaragara nk'uwitangira abaturage be. Yagiye akunda kugaragara yambaye imyenda isanzwe, aganira n'abaturage, agasura abasirikare ku rugamba. Ibi byose byatumye afatwa nk'umuyobozi w'umunyakuri, utarya ruswa kandi wiyemeje guhindura ibintu uko biri. Icya gatatu, Kapiteni Ibrahim Traoré afatwa nk'indashyikirwa binyuze mu kongera umutima no kwihagararaho muri Afurika, dore ko byabaye kimwe mu birango by'abayobozi bashya ba Afurika barwanya igitugu cy'ibihugu byahoze bikoloniza Abanyafurika, kimwe we n'abandi nka Assimi Goïta wa Mali ndetse na Mamadou Doumbouya wa Guinea, dore ko bafite intego yo kubohora Afurika mu bijyanye n'ubukungu, politiki n'umutekano binyuze mu bumwe bw'ibihugu byo mu karere. Kapiteni Ibrahim Traoré bamuvuga bugacya bukira, ibikorwa bye, ibyo yakoze, ibyo akomeje gukora byose ni indashyikirwa. Kapiteni Ibrahim Traoré, umugabo udasanzwe, umunyacyubahiro, ukora, ubonwa mu buryo budasanzwe. Ese wowe uyu mugabo umubona ute? Umukundira iki? Jya muri comment nawe utanga igitekerezo cyawe. Nge mwabanyu bategurira nkanabagezaho ibi biganiro ni JD. Iyi ni JD Docs. Ntibibagirwe gukanda subscribe utazajya ucikwa n'ibiganiro ni byiza tubagezaho nk'ibi ngibi. Ciao ciao.